Zdravo ekipa! Bog svima! Miko, danas sam bila u vozu kroz vrijeme. Odveo me u džunglu punu dinosaura. Je stvarno? Da! Hajde da vidiš šta se desilo. Pusti priču, hajde da gledamo. Zašto ova stanica izgleda kao da je zaboravljena? Ovo nije običan. Ako je ovo san, ne želim se probuditi prebrzo. Gdje me ovo vodi? Drži se, vrijeme se savija. Ovo nije moj svijet. Hej, neću ti ništa. Hoćeš voće? Ne, ovo nije dobro. Ti me čuvaš, babe. Vrijeme te zove nazad. Ne želim ići. Nije bio san. Vidimo se opet, kada vrijeme ponovo pozove. Bila je to preljepa avantura. Upoznala sam dinosaure. Mijau, nemoj drugi put ići bez mene. Dogovoreno. Nadamo se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj avanturi.